ulos si Gajah Rambut, mengulos si Odi Muna. Abaikan na po, luhamkan, ikut langsung na ba? Dan boy so na, so ni ma, like ko na urjo. Mulu bering pagdupani sinumi bagaikan ano ko lagi. Ala ramai natin. Ida tong, jadi ay na siro nila wala halalas ni rohagodan. Ida na perlu, belum kalas rohan. Mambang miring ka, dilit mo penon, taba mau murmo. Jadi alani manoy, roba hami so ngambang ulo si badam muate. Melirot na dua boras siya tagamin na ulo si sodik. Hami mamang ulo si badan, Tuhan ka mamang ulo si todik. Alani, huwag kayo mamang ulo sok kasamot tuho. Masamot na uli mo tujulan na rin natin. Samot ma parumemon, doho helamon, sudiman ang tinapar mo. Asa gabihan, lasrohang tujulan na rin. Dohonon songonil isbuat jua. Ador halutja tunggu-tunggu di dompu. Ador titi tunggu-tunggu di horoko. Boleh tabai boleh teh? Buat itu nak buat. Ador ketilo edenis tumora. Nang mau sarunga tua. Sahat matu nomor ini. Sahat mana tu nomor nono. Ada tu. Adot urusannya kahak helamos tu lima tu. Jadi pasal mah asal sahat sudah ke pasu-pasu sahat manang belas kiloha baik. Musik. Musik. Ulos Gajah Rambut. Ini apa malakkas saya. Gas badai muna dokter di muna. Solima ubun ke banahara. Jadi nggak langsung dibagi kata disebutkan ima pagatusin na si Madang lasmal ha. Ang gabi hataw lasso. Ang disebut Ay Ramadan ang korohane ini ya. Gohi mau naik. Ate nonong mantar panun ho. Oh pasti. Saya ingin bawa jatuh. Atau orang mikir saya bicara. Betul itu. Moro deh nami berkemia tadi. Nah, gue lagi. Ngabor lu may tadaho sifat ni buru parna te. Alana omak buru parna do. Ito kan may tadaho sifat ni buru parna. Takpola lo hulokku on. Nabiting tu buru kodo. Naparjolo hamuna berkeluarga. Malam bulan si pikiran ate. Molo na berkeluarga do halak batak madok. Soba marula-hula lit marboro manak mardo tubuh dinggan mardo sawita. Alayang gua madok ingot tolu masih honok tuho. Taringot tuhaw. Naparjolo hau silang ma pikiri. Berarti aku cuma madok le burju markare jang mangingok Tuhan. Dino to kalau hau silang ate. Jadi apalahon
Tuboruk ko mana paling utama. Haulion. Haulion mana parang silonok to. Ay ma. Jadi dia mulai pasak pe uloson asa manuru rajid doi. Alai saya siring betul mau mandok. Ay dulu tu boleh juga. Tu pertujuan asal mau menang dagang. Tadi paswa aku tu parada tak tu bonomon. Terlalu mobi ulang di situ orang. Tu manulang. So ni mana ulang di ulang. Bereng akak nonne om malabani na pinasahan ni si Matua. Oto si Pakeon, ala ni pos marat kuliho. Lam rajib maho mangulahon na adat tujulan niya ron. Lasis kalimat na pero kumaradat na. Taglumoy na honok ko. Sana na berkeluarga. Luluan dengan tubuh. Luluan hula-hula. Luluan gereja. Luluan man parsahutaon no doon ako ulo. Ang gua katulang ano puan itulang belakangan may bolorong cukup sinadungan mo. Iyon na porlo. Ate, ima pesan namin ang balgaduho. Bora ulaw ni hula-hula bomon, ulaw ni doon katulong bomon. Do ulaw ni doon kasahuta. So tumibok ko tunalay. Alani, di pasok-pasok ko ang mga ulang nagkulang dahil alay. Ay pagguguy mahamog na dua di akta rencana na laos sa pagpapaon. Alani, nabono sa laylok ko sa dua sahat ma suru sa tubot. Tiyan na tigaras. Pasahaton ni si Madua moro matuho so madafela kaya biyak mo ho jalan ras-ras siya mo ba? Moga tema nang dihita sa duhok nga bumi abay dikyo. Di kamu hela doh bulan ini. Kami siap akka semadua muna, ya? Akka orang dua muna nasi kejumpai dosa juga. Senang melihat pesta kita pada saat ini. Dohot kami disun alami las ngirohan kami. Pola sapi walu kami disun. Jadi kami sangat senang. Yang pertama sekali kami ucapkan selamat berbahagia. Ya. Nah, kalau dari amamu si Maduamu ini semua yang menyayangi kalian pada saat ini, mungkin hanya sedikit pesan kepada kalian. Tapi bawa kalian gitu jangan berubahkan ya kalian ya. Ya. Yang pertama apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ya. Agak mata semuanya mentuk pun ada, ya. Oke. Yang kedua, banggakan orang tuamu, ya, banggakan. Jangan buat malu atau kata banyak yang mengatakan kalau tak bisa menyenangkan, tak bisa membantu, minimal jangan menyusahkan, ya. Oke. Yang ketiga, rumah tangga itu tak ada tamat-tamatnya, ya, tetap sekolah. Nah, lihat tetangga kita sudah. Kok bisa bahagia, ya kan? Kok bisa nggak cecok? Tetap lihat, perhatikan. Itu namanya sekolah,
makanya tamat-tamat. Nah, jadi supaya rumah tangga kalian ke depan makin bahagia, ya. Oke, yang selanjutnya penutup, ya. Ingat, mungkin adanya yang dikatakan kelemahan dan kekurangan kedua belah pihak, ya, saling mengisi. Jangan kau bermalukan suamimu, oke itu dah. Jangan bermalukan istrimu, ya. Oke, satu malu, dua-duanya yang malu. Jadi itu, maka pesan itu tetap ingat ke depan ini supaya rumah tanggamu bahagia, ya. Jangan saling mempermalukan. Oke, jadi soal katanya dua-dua orang kami tuh dua ibu lalap dua sikon ibu berdua tubuhan anak maho dua bolu tokku toto elah asal ngamu namai sahat tuna saun matua begitu idaham mainna tubuh tua adik mah tu daging asa tibu mahamu na dua jala dapot mah mangading ading, ya. Sudah satu hotean di saat kami non ulasong saat may tahun tupang gabian so ini mah kata siap kami aku may hatat ban gak kau mah musik nahopan musik. Maduam banyak mengikuti pengumuman, ikuti jejaknya, ya. Pengumuman itu penting. Las senang kita mengikutinya kok, ya. Kalau boleh ikuti semua, gereja, rumah sahuta, marga mama, bapak, ya. Nah, itu menandakan kita bahwa kita sudah mengikuti adat, ya. Adat itu penting kalau kita bakat, ya. Jadi satu yang diikuti apa? Itu bagi itu tuh deh. Terus bisa loh. Mama ikuti marga mama ikutinya. Marga mama ini dia, ya. Marga bapak nanti setelah ya, nanti ya. Nah, lalu dengan sahuta. Mana dengan sahuta? Dengan sahuta. Ya, ujur dong, ujur. Dengan sahuta, ya. Oke, apalagi pernah ikut juga ya. Ikut mama, banyak yang diikutinya. Maka untuk itu, ya, supaya nampakkanlah adat Batak itu dimanapun kamu tinggal, ya, bahwa kamu itu adalah punya adat. Batak itu punya adat. Oke, di mana Batakku atau kata bahasa pungan asing? Limat dong. Doa sauta, wah, Itu di partai ini berbaik pak. Ada orang ada yang ada. Oke. Lihat coba kita nih partai ini.
be tu akan tadi bata ala dilihat do tu kita ay pasos sa tu sedarion para jolo do nami do tuamu hila nami do puru nami isoro do kami nuaing yang mana namat tubuh nang nakaparibamu ala sima tuamu ina nagabe amani buru jadi para jolo do nami tuamu hila nang tuamu buru nakipe hila nunga di jalamu para bugason ima sebagai sejurung itu hatai ima nang pasari muna sidorong nami tuamu hila do buru saya rumah tangga na berbahagia mahamu tidulan ni Arion. Langsung ni Tuhanmu buru hilang. Tuhan itu takas memang boleh pangit tubuh memang jika ada janjung balik. Alebo so kami sunari di son pemaman buru kami maamanang amamuna di hutong. Jadi boleh mengadong kan orang lebih nang Tuhanmu hilang buru. Unang terperjul di bawahmu Tuhalak. Baba na di sana. Isok lebih kami na peringkat-tingkat tur rumah tangga muna. Jadi adoran sopa saat tani uluson arong dorong kusotik song kata nila dua-dua naburang ma di bagas at tangan ulus di bagat turgi kami ulan namang ulus di bagat mudo da baru hela setu hatta ma namang ulus itu di muna Madudu. harirang ma digijang di toru paparparan ada mutu saja disirang saya saak matu panggabian saat di Solo saya saak matu panggabian leleng mahita mangulu sesak matu pariwalan. Madudu. Jadi saudari ning romahani par musik nami lapas satu lulus namion. Asabik kau majo musik na hupar tusi. Sigirang-girangnya waktu ini. Sobotok kamu jalo pasu-pasu perdoa serepio kamu pegawai sadarion. Jadi harapan saya pulang saya cetak main kamu kita nah di saat ini amang kita nakinin doa kejijimu saya cetak main biar kamu di bagasan rohamuna nanti mulai kamu duduk di pengarapkan. Jadi mulai semono piharuan tulang dere maklum muda karena pengaraya bagus nih tulang sebelas dari be ngedikit do
Ya, jadi pesan nih tulang itu seberas lagi pasahat mah kata pas dari tada maju perwakilan dalam ayam ini rodang naga eleng gosok di dalam berbeda. Jadi harapan tulang pe itu bere saya tetap mau jadi pribadi mau berjuang kalau masih kuat jangan bui jadi si tiruan haduan di rumah tangga masa orang tulang mah menggunakan si dua masa kita ngarungi risma ingat 20 semua tung anak pilih hamureris buru pesin torok dan penanti penghujung mainnya pilih penuh untuk sana. Lama asal
Bitaruna salele di volta. Ingo makan, iya maleti wete asa ingo temui. Jadi nami bilang orang sulit nami disiala dengan nibasani tubatka boy makai pangasu jala dingkan udah iman dinama jalo pa masuk pada masa teo anak doa parumen muna jadi hanu ini so Gabi tuh. udah saluna udah siya toru sa bijak Gabi Bang Gabi. kami tanya yang guna berispa satu nami koruna dia mah gabi anak menodok baru main menodok buat anak berbuat mesida terus maruah mesida kan dia masih sedaruah serakahi mesida Gabi ya Bang Gabi. so abang do yang sepas satu nami so nusrat Gabi mah Gabi. jadi mengurusi anak bokok mesida mau dan dia mamar hite ulus mau pasatan ya kita bang pas-pas kuarta Mati tuh tuh. mulai hati mah Ulus na haba. Tanyang nami mon tua mata na tua de bata asa di tikina di arina atung gajang na si gajang mo meramu jala kapal matok jala muna pasu-pasu siya na mata nama tua de bata. Dari masalah horor baik kami ulus na gajamon saya si gajang mo meramu jala si turok pinapon. Atong dihamon parmusik nami baik namang nahobar tu nang mapen urusan itu baru nang do nabi itu gabi horas Tapi dok.
guru bere dohon to guru molo petung somoni dia ka ulos tagajak sitor rapu dalam nami do tomi martami yang tuangan tanah tua di mata asa anggia tuari na mangiutor anggia boynya kamu gabe anak padukunan doh boru na boy pangalua-lua odo tami yang nami tuangan tanah dewata anggota singo diurus na boy terpatu pahami di tikjon marharga boru marharga bere alai unang argani ulosi unang nilainya bere kamu aja odo pasu-pasu na pinukannya oputa si dulu tubuh odo adat na pinukannya oputa umben na boy hanya kahula-hula guna pasahatta molo betuk somani dalam nami martami yang tuan kata di bata asa anggia masuk tuare magiuto Dilo na tua-tua habis saranina hafal takan di mata nyari hasudutan hafal takan di bulan saya seperti pohon anak napistar hogoro situ pohon baru na boy pangalula tuk somon ibe bere pohon togoro na boy tarpatu bahami ulas di tukon donga mau gari donga mau sarung dua situ pohon anak situ pohon baru mau donga mau menyatok sarung dua masih doon kami madongan mulia so manima akarajan yang ngoro dikina ka ngoro na boy do hamu ganuk pas haton nami dia ka ulos sitor rapi so manima hatan madongan mulia ang pecaro mabaran at pagdina di pasu-pasu na pinasahak muna apa yang dipaksabuhan namin jadi tuat tiabaan namin aku may jadikan namin jadi takas na may sa ating gungguman namin dito nga ni Jehu sa unarin may nihita asa ta sobra-sobra ang katulakta ang kadatulakta asa mga rari asa tapit namin musiko di ako palusin namin asa usobra-sobra hamin yung namin yun magabi kahit na yung musik na upatusik
kamangna dinawang kabang aka sopa namin amin nang namakihuli sila nang namamakituis magpangiro mahamin ko ang uhula-hula namin kasabok kamo ditangin ang bunga asa dua ka ako na mag-iuto hindi pwede bata ang kadala di paspasun na Tuhan jumpa diyan kapes na makpustaan buhay diyan nalubid balga nalubid sakap hamuben ang namin at kahuluhulan namin sanari asa rohonong namin masang na tua-tua asa amin dunia panay asa atin yang leyang tumuti numay na buhay patupahamin ang huluhulan namin o kasama din naman jalo o kasama din naman leyang so nivel rohonong namin mazutu rasanya ang moro iyo tutu didok na tua parboy ni bortay na nasonak lokota akamang moro molo huilalah kami di hadong namin di Tudyo terdapat tong akamang moro namin na malawasal naingo di hata nasolupa dito akamang moro di siala papena muna Tuhan masay sangap Tuhan itong Diyo na tua-tua nihutog dakkadak na magkarinig ebing-ebing. Di napasahat ulos paso hami, ulos na gadyak. Di patotol hamu hami ang kamboru. Di pajagar hamu hami mandong hebek na tinopan ni amatta pamarete. Ang kamboru. Hatamolu atero narui hupasahat kami tuhamu. Jalan mardongat kami yang madohonon nami Tuhan akang guru nang dekarbo namang guru nami do namang guru nami angkiat tuare namang ihudo martaba atong akka pasu-pasu jalo omuna siya namak matutu maulo siya kami akang guru ulas na ganjang sitoro ratu ulas na hapa kami yang nami hafal matong jalo omuna pasu-pasu nyamak dari bata si ganjang umur hamus haru atau magkamang murudo siya lang di siya lang las ni rohanan naong disobah mo ako mardong kevin doho markudongan di siya lang ni rohan doho ng namin mangburong dongan somon hatay na matua aset gawin na ay disumo gadyang ay diborda paghinuan namin magtua-mata na magtua dari bata sa si gadyang umon mamang boro namin hera namin sa luhuna jala sitorok matutu gabi majalah horos ang boro tarsumuni marang dihasasaha ni hatanami ang boro buha ho sikopi hami ma gabi amang namalo nami disiala nami baik maamang yuk na dua-dua dan autobay na parpumuan ni ay na tiyo baik di hami tio las baru ma tu hasata ni kaya ma horas ala nung aniso nung ngaritik kita nung ngabasir baruba di pugu ni alaman na waktu jom lo hami niso nung ngatulang muna marga munti si jalo titi marakko song-songan nang marga tubig nubuk marga burba nang akabariban na tuksana behatanani ang bahasan itu hata na madok pasu-pasuna malibagan na jalo gabi tungok penungan di perjong-jong na tasong acara na buni pinasahan muna tungami atas ono manabu batubahan jumolo maanong diurus holo nabuhi pasangat kami doa tadi kapanggabian baru maanon molo tungarong si dongono muna tuhami tamaro kami malangingon molo tungarong si pasangat muna tamaro kami na macalosa habis si anon pasangat kami matuwa muna akatana umina habis si anon pasangat kami na sumang ulos pangapur ima siya titimarakko wa akang guru mulu tungarong akara hurang buito buiti belum radis ni be gabi ma jalan horas atong gabi ma jalan horas
Dihita sian jalo titi marakuk narose dulu sanggur songoni na pariban nabi sian tubig do pariban do surhata mulu tunadong bato hidup ni na tua dos ni tahi do asa gabi gudang nang ubi ngadus tahi nami do ditanyang nami tulau lang nami tubig do purba tuk kami si jalo titi marakuk peno na pasatok kata na uli alang ko pasu-pasu na rismahamu tapos pasu-pasu na din gabi pa calawas atong songan hatak ko na kining do jumulo pasatong namin ulos walong na di hamu aka manggoro na jumulo Panginoon namin ito hamu na molo tupian mo hasa-hata ni ulos polong na upasahat namin tubere namin dohok borut ko alang ang ko pasu-pasu ni Tuhan rismahamu tapos pasu-pasu atong Dison ubara de hamid rungai songon ulus na gacak ulus si torok ragu ulus na haba asa dalam nami memartanya tutuhan taparneng kapasai asa hafal ma dihamuna aka pasu-pasu ni Tuhan nang si jalo umuna marhiti boru namion asa anggian da tutu ulus si torok ragu tutorok nama dihamuna hatubuan ni anak tutorok na hatubuan ni boru dihamuna aka amang boru nami atau songonin nang dihober kataku nak kini do paulah kutuh hok do jawi hot tulai kurang boru ni si beda apa atau boru ni tulang atau nisor do hamil kena tulang mu sosongoni nak ke opung si marga purba do marga tulang diurus na gajang nabuy tapasahan nami tu asa anggiat mana tutu gajang ni na barita gabi gajang barita horas dia muna akabayar nami sang noni nak boruku tu songon dia be ulus nabuy pasahan tabi tu hamuna songon ulus orang nami alai pasu-pasu itu atau ma nabui hafal calo muna asa anggia pada itu pakai muna ma ulus naga jangon dia os nyari lapo-lapo ko di daging muna alai pakai ma ulus na upasata meo tinggalin nari lapo rasu di daging muna asa suruh nina tua ma dia muna akal berenami suami nang burukku asa habis sarana tu bune mata nyari hasudu tanah butan ibuda tu ma atau dia hamuna berek kulu burukku anak nama-nama cari boru namai 10 jaburan atong amang permusik nami di dalam nami na pasatong tangya na marhiti ulos nami asal giat na sanggami satu sabuguban di bere nami dong puru namon baik nama majo gondang naho partus
nami. Laos tabaya mulu musen dohon hata pasu-pasu manang doh hata tangiang. Isiala pagpena mula tuhami daktak suhatak kami. Jaladang along lagoy asin sen hata mo yatin nagoy pasatong nami tuhan mo hula-hula namin sa luhut na ibigas at tikyan. Tulang Nagsuddain na puro nagsosakot dari pagi. Nagsudda arat doon mula tulis na pangalan. Gabi ya Di kamu. bagi rokohan namin katulang. Nagsubang-subang namin maniyak kamu katulang. Alay ang gala ni si Benon. Dang na baka ni Hami ko. Iro pa na so katakot na nagsuddain na puro nagsosakot dari pagi. Nagsudda arat doon mula tulis si Benon namin nagsosakot. Jadi mula tulis tangan maksud bape, Tuhan mo kau udah namin. Mabuhabe ng makaratunang las, mauwi katunak. So di marunong namin katunak. Gabi ya kamang buru. Jadi dia
belia pena songarmana dulu ta pena sorama hua asa gabe na dulu muna sinul akapapana muna atong dia makamang boru jalo muna ma songon hatani situa-tua di nomor nami asa songon boras pirna pirma poki borbon pasalongan asa pirma tok di nami nama jalo na pinasa muna songon ima na muna kana mandangalian lucu-lucu ma di hita saluna akan akapangomoan na atong gabe ma jalo oras ada orang society da tulus pangapuan jalan yang nabi dapat kateo ditutulang hera bona hasubuton jora takasma suku dan nabi nunga ibadah di hampir tahe sama bona spir doa aku baru naik bakal kamu doa una sana mengabe ala na sone do ne hada na tua apu hono nami matura muna hatana uli asang dia na tutu ape di pasal muna pek dia bengamuna hata na uli do tangiang na pinasanya kana maronon roa apu hamu metong na martongan di jabu epe pasal ton nami ma tu amang udah nami hera tulang ni bere nami apa satu kata na uli kata na dini kita mau lihatin yang di Tuhan ta bolo tapai utiut sen na sugut ditupaki amat tadi batado ulau-ulau malah sedoa kita salah dibuk niario jadi dihamu lain nami mau lihatin ma tapasahat gua mata nama gua di bata nunga di pasahat kamu di buah kamu beri nang bawri nami jalu pasu-pasu berbugasur nasian amat di bata berhide-hide na posona boleh ate malai boleh ate manang diamu sudi bereku suni nang burku kelas rohanami kelas rohani sudi na toro barlas roha hide bagai setekio perjuluma udoko tu laiku lae tungsuro penuain inang bangunak barlas roha ibagai setekion angkiat amat tadi batama nama masu-masu udah tadi bahasa tikion angkiat marbucir di persohoni bereku nang borku dia bala di bahasa tikion marhorkon dua madiamu lai dan di batuluhamu ape ibu toku naum terjulu pos nuruan nami lai agia matong diulat sadarion markoron dami madiamu markoron agia laiku sarimatua 25 namangiun agia lai uturamu ita damu dah tekas dan pola godang buo tu makatai ale diau lai dan garung nomor budi-budi diau terutama di peparan di Pukebin ini kota mulai agia maton di ulau tersandarion parkoron pasu-pasu dia mulai suang-suang nang di peparan munate lai deh jadi suang-suang manang di berekku nang buruku bere boru rodo aunoin apalagi tulangmu nak kinong boru sida uruk do boru molo roho tujuh nami boru muntil ho songo dia nadi pada honi mungkin nang ida daho boru songo simatuam molo songo simatuam au sadiri mana madulu simatuam mau lihat di Tuhan diberekon pui hamu nadong asaribe di bogai sesenerion jadi pangidon nami so manau tulang muna nang bapak muna tung sorope naik na tulang muna ngoma muna di bogai satikion amat tadi sama nama suamu unang alani ora tulaki dunaro jadi mau lihat madi duata tung somna penuai au dan pola sikop apala tulang muna
Goddo na tulang muna di son. Na rosa lubasiona. Magadopi pesta tak apa di bagasa tikyo. Marlasi roha ita sa muna. Jadi bere modate madi tuata agia mato. Tangi yang ni ulang muna siya sida ulo na kung suang-suangi na marolong niro abada bagasa tikyo. Tangi tuata meja la di oro tuata agia di ulata sadarion. Marlasi roha ita. Nanti budian nyarabe marlasi roha ita toto. Jadi modate madi tuata modate madi hita saluhuna. So ini pana na boy hupasatang ya pada bagasa tikyo. Amak tadi batama nama sumasuhita saluhuna. Betul bang, betul. Saya pangulo pemahamu di saluhuna di hata di tulang muna asara buah muna. Aka tangiang do pasu-pasu na pinasana ni hula-hula do akan nomor hulang di roh ada muna atau amang buru. Betul bang, betul. Papuonok kumatuhamu. Betul bang. Asa bonok nabi buru nabi do pera nabi tutongan di bagas muna. Betul bang. Gade mahamu nama calosan. Tidak ni ngatu-ngatu. Asa hopor ni nabani arena butuhan mga lilit. Perbutuhan mga lilit. Dia muna akau buru nabi. Asa hata na uli. Hata na linggan na pinasahan ni akan naurong-urong at itakas metong apa membartungan di jari. Mubasat kami songon ulus pangapur dia muna. Asa angkit mana tu saat mana uli saat na linggan apu me di pasal muna. Pihak meja bingang muna. Dia muna selalu nak kawang boro hata na uli hata na linggan na pinasahan dia karena monorong. Sidok pun dia kawang boro nabi. Betul bang, betul. Abang permusik nama. Mengarah mo Tunggu pamura nami namin. bang. Bere nami, doho boru nami, tu bagasnya amang boru nami. As angin macakon dari seluruh na pasu-pasu di tuata. As apu mani di nasida, dia ke pasu bubun nasida pihak dari nasida. Badangan bang, udang naho partusi. Dia keturun.
asa